Byagambwa Indi Mwesije uri chairperson wa Kiruhura District Women Council byaba ari umjenyi mukuru mukoro gwo kwijika kiro cy'abakundeine hamwe n'ubwabi bw'umwana w'umwishiki gwaba hari kanoni buningwire muri shere Kiruhura muri ngo mwarwanisa ikintu cya early marriages ninga ukwingira abana bato aho no bawita umwana wawe aho no bawamwitira future aho no bawita wito minyeto gogo mwana ubwo mwana wo mwishi owo yo mwishomero aine myaka 14 ukamforcinga into marriage yateteka tekire ebono bo amwita mbwe nyenda kubagambara abazaire yeteka tekeho oteka techa ha family yawe oteka teche na nyensya yawe neza kubeta n'ababana batashomere Mbigambo bye gumisiriza Liliana uri president wa Mothers Union y'ubureberezi wa North Ankole yagira ngo kwinjira umwana yabakiri muto noba witira kimwe myaka ye iyo munsi yona umwana wawe kumwiha umwishomero ninga shito Mushomese ukamukwata ukamuhereza umusheja umwana atakumwenda bana batugambira hango hari kwihoryo mu ndari kugira mu mutima mbwe no mu mudogo umutuma go gutashemererwe urukukura tsabanda mesho uwato muke yatakuza kubasa cyo kubanza n'umwana icya kabiri utakwebasa icya kasha tutashemererwe kandi umuntu wakuza kutaha nawe no muntu ejo no commitment yo muntu ari gukora in life kugira ngo washirwe mushiri kuza kutura nawe ahabo kuba hagataho kumukuzara ntabarwa burtindora hango kuko bakwatanisa kugira ngo nyensha kare mugumizemo ahabo aburonje bwekayanya mbwe ntwabantu shaba ahirhanga arukureba ukwinjira abana bato okujema abana bato kuzumbushwire ebizuwe birumu nibingi mbwe mureke kwinjira abana bato mureke abana bato bashome barije mu abantu bo mugasho batambira amakagabo kandi nabo bareke kwetenga mukoro ngogumwe George Mugume wabari umushomesa w'izuba yayereko ko abantu namnonga bakundeine bashemeye kugumana bazo mishomo y'obushwere abo kubeye ikintu kigariza busya amagara gabo cyari kuyamba munonga negarra busya obushwere kandi egaraka imutsi ubundi ijuti abantu abarukundo yabo egaraka boreka ubundi aho yakuba yatandika kwankamani igiru refreshing igarra busya so Mushomege ni mukuru munonga no kukira munonga mushomo gwirizo gwa Valentines de cyaba kikuru kuje abantu bashwereine bakashitama hamwe bakagamba bushwere bwabo bakayutse urugendo rw'ubushwere bwabo kandi bakagaruka bakareba n'ibintu cye bakubasa gukora ubushwere bwabo bwarwa busya impamya n'ikintu kikuru cy'amana munongo mumagara g'ubushwere bw'abantu Mukuru w'ekitongole cya Unfolding Peace and Happiness Foundation Jovanice Bwambata yasima abobona abayita bo mushomogo gw'abakundeine abo kubeye kinjija kongera hakwetegereza kwabo kandi no kucendeza amtwarize mbi ombushwere okujema abazaire kushangana bagema abeshikushwerwa ashwerwa zo mbushwere gwatakunzire muheru nebiyakora yiba batakuragamo kandi bwanyuza kushanga ubundi n'umwana wo mukazi yazeba mukirizi hariho bamugema kandi hariho bamukiriza kayashikayo ahamwe kuyashikayo kandi nabwo bushwere yabazamu atabukunzire twantuye nangu terebe obutashemerwa n'uburetwa ki hati ibintu bitwantugeze mu gutuyehunduze tumanye kikubireta nambuye no nishemerwa bashoma bo bamanye kikubireta kandi baronde impande ko bakubasa kubiyaho district ya Kiruhura ni muhaza district so muri burengero izuba izurukukiza yo kwingira abana bato uteireho n'imihondano y'umaka makuraga gasha kwa Job Kato abaskai TV agenshonga muri Kiruhura.